Canavarlar onda get olan. İzle. Şokolatmen bir türkü yetti az. Gülü at boşka degen de gülü at. Çarçap al. Ne kadar takır çıkıp algan baylanıştım. Yaktağlar türküler köp ettir. Arasında çöyen болады şokolatlardaçı. Hazır kolattan birөө kaçtı birөө. Şu men jogorı ketti alçı. Rosaç. Улуу чөп жозак чөп аң дөң болсо мулар таппай калып атат да. Стаж. 2 айдан бери колайм ба 2 айдан бери. 2 айдан бери стажды жакшы ала албай атат да. Колап издегенде айып жок, бирок жоготуруп атат да. Жанакында жоготурду издеп атат азыр. Таватал ошо колот менен жогору көзөп кетти бучу. Мына колоттун ичи менен. Мен өзүм дагы да көрбөй калдым да. Жаныбар сарча мындай колаңа өтө сонда, оңой чыкмай чарчабайт далчы. Только умтулуп турат да, аны умтулган ордуна наоборот тороз болуп калат жанагы пыштычы. Булам бирок дем үйрөнүп кетет. Дыханиялар ачылыпчы. Азыр таштарда дагы болуп калса керек деп ойлойм. Исте. Ушо колотто чөө жүрөт чөө. Чөөгө элат бери көздөп. Мында мен сиздерге жакындатып көргөзөйүн. Чөө экен бери көздөп кирип келатат мында. Мына. Көрдүңүздөрбү? Бери көздөп кирип келатат. Кетти. Уш кетти, ак көрдү, ак көрүп кетип атат. Кетти. Кетип атат. Кыйкырбай тура бери. Кыйкырсам качат. Түркү экен. Тилекке каршы түркү азыр ушу ойноп атат. Колоттун ичинде чыгып келатат, азыр бери жактан кол айтасын ары көздөп. Бери көздөп чыгып келатат. Келе берсинчи канчалыктын келди алдына келе берген. Мында чыгып кетат мына. Сemiz eкен жанар. Жакындаганда жөнөсүн. Bir türkü okşap кетет, bir чөөгө окшоп кетет. Дәл ушул ортосунда турайчы. Мен азыр чоң жак менен барып кылдый кой берсем. Ар жактан бери кой берсем. Жактан бери кой берейин. Уже көрдү кетет азыр. Карап турат мына. Нары көздөп кетти. Түркү экен түркү. Ошо жогору чыкты. Мында карга чыгып турат. Кетти, кырдан нары ашып кетти. Анын жолу бар экен. Менин жолум жака кетишим керек. Келет, алдыма чыгып калса салып берем. Isте. Istегилечи, исте.
Ошол жерден шыттыр деп бирөөнү колоп чыкса, өтө зор болот эле. Өтө зор болот. Изде. Кирип кетти. Аркылы түшүп кетти, көрүнбөй калды. Семьяны чыгатабыз бир жеринен. Изде. Я. Дай. Я. Кс. Я. Кс. Дай. Я. Бирөө чыкты. Бирөөсү жок. Я. Дай. Кс. Дай. Я. Ошо наркынсы тайбас. Бунун аттарын көзүлөйт го. Осы алгыр. Наркы тайбас, берки алгыр. Мына кет ачат эко. Кон издештери белек да. Жануар. Булар ол жакта жүрөт, бук болуп калды да азыр ошого. Мында башка чөлкөм да бу. Башка аймак, башка чөлкөм, ошон үчүн булар башкача болуп атат азыр. Я, наркын чыкты. Аура белекте бар мына. Покой, жарпарлардын аврасычы. Вообще белек болот да. Биякта издеп, биякта чукаганчы. Жаңы аймактарга кирип атат булар. Буларга да кызык болуп атат, эмне чыгат экен депчи. Буларга да кызык болот. Бирок действительно эмне жерде араласа чыгат да, бияктан чөө чыгат, бияктарданчы. Түлкү азыраак болушу мүмкүн мына. Жырткычтардын мекени ушак да. Экөө эмне өтүп кетти бу? Камераны өчүрүп менен да яман өттү да болду мане. Попал болду, попал. Бирок кетти. Кап. Ну көрдүңүздөр мына. Нерден ала түлкү колашты экөө жануар яман колат. Камераны өчүргөндөчү. Мынаяктан келип калды. Жана катуураак чыга бербеппин өзү. Алдына мен бери көздөп токто бердим эле, бери көздөп кайрылганда мынерден колап кетишти. Ойнакет. Бери бас. Кет нар көзө кирип кетишти. Күтүп турайын эми алар, жан чыгып калды окшойт. Эгерде сиздерге тоңдар ушул видео жагып аткан болсо, бет маңдай туруп айтып берейин. Класс бапылдатыңыздар. Сиздерге эч кандай жасалмалылыгы жок. Кандай тартылып басса, кандай жашоо кетип басса, азыр жолдо кетип атам. Алдыма эмне чыкса, ошон эмнени тартсам, ошон натуральный кылып эле салып берем да. Кар бар деп, онда кар бар экен. Айылда кар жок да. Могул жерде азыр бар экен. Капталдарда. Чабанды чабан кылып хит кылган мына могул жерде. Мына мен жайттым мына үйүм. Мен биринчи контентти ушул жерде баштагам, мына ушул үйдө. Азыркы тапта Кудайга шүгүр. Ушул жерде жүрүп тарткан видеолорум колдогон инсандардын арты менен азыркы бир аз да болсо жемишин көрүп атамын. Ошо чабандын үйү. Жанында коросу менен кой, эчки, мал карачым ушул жерде. Былтыр чыкпадым, ошо мурдагы жылга чейин 1 жыл чыкпадым да, өмүрүмдөчү жаштайыман баштап ушул жерде ушул жерге чыгам да, жылда жайындасычы. Былтыр 1 жыл гана чыкпай калдым, ата үзгүлтүксүз жылда чыкчумун.
Құда қалса быйылдағы жан. Негізі жетелі өткен жақшы. Бирок деген жері бар тек. Şimdi bir yana жетелі өтетекем. Жетелі өтетекем şu al. Қана сімләдіп шығарайын неме. Айда жылас дейді, айда жылас. Айда жылас деп. Айда жылас деп. Секілінен өтіп кете өрелі чу. Яман не то жерге келіп тұрып алдың да, айдысаң айда оле чу. Чу, айда. Не то жерге келіп тұрып ач. Бұяқта азыр ешкім жоқ. Жол жаман жерлерден өтіп кетелік осы. Ой, бас. Мынаяққа көздеп. Бұл итішіп кетпе. Чу. Көктау шыны үйретшім керекті жаңағыда. Көрақ мен ішім керек болып қалды өзі. Кел айтты, башқа жаққа салам, яқа саламай. Алып шықтық. Главный жерден өтіп кеттім. Ана қар. Мына қар деп қотқы. Чаванды чаван қылған тиктокта бірейінше. Ушыл жұртта мына. Нерде торпақ байланчу, нерде қойлар ешкілер қамалып тұрчу. Ойнерге жылқы байланчу. Мына мен үйім болчу мына. Шул жерде контенттерді қылчымын. Құдай сақта үйім. Артты құлап қалып тұр өткенде. Атам айтып аттылы құлап қалбасын арттын қарап қала деп. Үйім құлаптыр. Үй нарқы комнатында мен кухням бияқта тамақ самақ қылып жечумін. Құлаптыр уже. Жағаштары не болды екен? Шипырлар жақшылап бүтін екен. О, жерден бір шипыр кішен сыныптыр. Аты жақшы. Оны мұңдаш керек. Не комнат, бір комнат бар іші. Нар жағында скалат. Суының башы нерден су шығатына. Қапталдап бар, өнерден су алам. Шындай. Ушул жерде чабан тиктокта хит болғанда о. Құдайға шүгір мұна. Нерде сарыча деген атын тұрчу мұна. Байланып, мал қарап келіп. Ізде жануарлар ізде келе. Тоқайлауды жаңа тырқыра түріш керекті. Тырқыра түріш керек. Аралап. Өрішкен. Бұл жақтарда сөзсіз болады. Аралайыншы. Шунша келе айтам. Шунша контент қылайын отам. Аралайыншы. Ұшылардың арасынан қолаған өте соны вид болады да. Ізде. Ізде. Ізде, ізде. 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 О, кәкілік етті. Кәкілік. Gir, miyaka gir gele. Kayra gir, arala. Kıs. Arala. Kıs. Arala. Kıs. Gir, davay. Davay. Gir. Kıs. Ay. Öte son zor content bu onlar. Day. Қарағашқаны көкке қойып жүрдім. Жей берші жануар. Тырмаласа тояды, смело.
жакшы болуп калыптыр. Окурук чөптү аралаштырып уруп атат. Кандай кылдым? Тура эле кылдым, тура албадымбы? Малга минилет. Бирок көпкө коюп коеюн.